kanya deployment zikomeje kwiyongera muri ibi bice riri kuberamo imirwano bigaragara neza ko uno mwaka utari buze koroha mu mirwano ihangayikishije M23 ndetse n'ihuriro rya Fardc. Ni ibikomeje kugenda bigaragara ku mwaka wa 2026 uzarangwa n'imirwano ikomeye, kuko mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 yagaragaje ishusho y'ibigomba kuba kwigomba guharanira amahoro ndetse igatabara abaturage bose bari mu kaga. Ariko nk'uko bigaragara kandi bikomeje kugenda biboneka, hari ibice bitandukanye bigaragaramo ubugizi bwa nabi. Aha M23 iratabazwa igasaba kujya gutabara abaturage. Ni mu gihe kandi bijyanye nuko kuri ubu Frdc nayo ivuga ko ikeneye ko abaturage babona ubuyobozi bwashyizweho na leta. Iki nicyo cyambere kigaragaza ko imirwano ikomeye ishoboka kandi ishobora no kuba yaba yongeye gutangira. Nshingiye ku makuru undercover yabizo muri M23 ndetse no muri Fardc zimbwira. Muri Fardc bambwiye bati nibyo koko mu bice byo muri Sud Kivu dukomeje kugenda tuzana abasirikare benshi, cyane cyane Baraka. Kuri ubu tumaze kwakira abasirikare barenga 500 baturutse Kalemi baje gutanga umusada. Biragaragara ko kandi n'abarundi nabo bahari, hari abari kuza banyuze mu bwato bakagera hano muri Baraka. Byose biragaragara n'imyiteguro ikomeye. Nibyo ku ruhande rwa Frdc, ni mu gihe ku ruhande rwa M23 andakava muri M23 yambwiye uti nibyo ntabwo nabiguhisha, twamaze kwakira amakuru yaho tugomba kujya gutabara abaturage bamerewe nabi Ibaraka. No kuri uyu munsi twizizaga gutangira z'umwaka, umuzarendo yarashe hejuru mu kirere bihungabanya abaturage bari muri quartier, ndetse biranavugwa ko mu bice bya Makopora hongeye kubera ubujura bukorwa n'abazarendo n'aba Frdc. Ibi byose nibyo tugomba kujya guhagarika. Ntabwo tugomba kwihanganira akavuyo ndetse n'ubugizi bwa nabi bukomeze kugenda buba, kuko tw'intego yacu no guharanira ko abanyekongo batekana. Rwose ndakubwiza ukuri, isaha iyo yose ibintu bishobora kuza kongera kuba bibi cyane bijyanye nuko Frdc ikomeje kugenda yitwara nabi. Kandi nakubwira ko ingabo za leta zo zikomeje ibikorwa navuga ko ni iby'ubuhemu, ni iby'ububande. Ibi ntabwo tuzakomeza kubyihanganira. Itegeko rihari nuko tugomba gucecekesha intwaro aho zituruka. Nibi bituruka kuri undercover, ni mu gihe kandi local informers zo zigaragaza ndetse zikatubwira uko ibintu bihagaze. Aho rero local informer wacu uri mu bice bya Makobora yatugaragarije uko byagenze. Yatubwiye uti ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuva ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 ingabo za leta ya Kongo zakajije ibitero mu bice biri hafi y'umujyi wa Uvira nka Makobora muri territoire ya Fizi. Zari zimaze iminsi zongera abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo, abacancuro ndetse n'ibikoresho zibifashijwemo n'iz'Ububirigi mu by'ubwikorezi ndetse na tekinike. Nyuma y'iminsi 2 ndakubwira ko Makobora yagabweho ibitero. Ubwato butatu bwari butwaye ingabo zirwanira mu mazi z'u Burundi n'iza Kongo zageze ku cyambu cya Baraka muri Fizi buturutse Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Bwari butwaye ibikoresho bya gisirikare. Ni mu gihe kandi nakubwira ko uwo munsi ababirigi bakoresheje drone barenga 10 nabo bageze muri Maniema kugira ngo bafashe ingabo za leta ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya FDC. Bahasanze n'abandi basirikare benshi abanyekongo n'abacancuro bari bahageze mu minsi 2 yabanje. Ndakubwira ko ingabo zavuye Kalemi zaje sinzi birindro muri Baraka mu ntera y'ibirometero gusa bigera kuri 80 uvuye aha Uvira turi. Biravuga ko bafite umugambi wo kwisubiza Uvira. Ibi byose rero ndakubwira ko nibyo twe nk'abaturage dushingiraho tuvuga ko imirwano ikomeye ishoboka kandi iri kwitegurwa. Twe dufite ubwoba, tubabazwa bikomeye nuko buri gihe duhora tuzinga duhunga. Dukeneye amahoro, dukeneye ko abana bacu bakiga nk'abandi. Ibi ntabwo tuzakomeza kubyihanganira. Uyu ni Roko Informa uri muri Uvira
ariko kuri page ikomeye yanditseho amakuru ya gisirikare ndetse na politike ndakubwira ko umugaba mukuru w'ingabo z'abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Sultan Emmanuel Makenga ufite ipeti rya General Majoro yamenyesheje abanyamuryango baryo ko intambara yo kubohora igihugu ari bwitangiye. Bamwe barikanga ati karabaye ibigiye kuba ni ibiki. Icyo gihe General Makenga yatangaje ko ubutumwa bugomba kuba bwafatwa na buri wese nk'ihame. General Makenga mu buryo bwa gisirikare yatangaje ko ibi bigomba kuba ni mu nama isoza umwaka yahurije hamwe abanyamuryango ba FDC n'abayobozi bakuru bihuriro mu mujyi wa Goma. Ni inama yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2025. Uyu musirikare kenshi wivugira ko ubuzima bwe ari intambara yagize ati intambara iracyakomeje. Ndasaba abantu mwumve ko mwarangije ndasaba abantu umva ko mwarangije intambara ko mwayirangiza. Intambara nibwo yari itangiye. Umuntu wese uri aho ari yumve ko ari mu ntambara. Waba uri mu biro, waba uri hehe, wumve ko ibiro bizawe ari indake. Turasuhuza mwana ndake harimo kandi kugira ngo tubohora abaturage bisaba kwitanga. Ubwitange buza imbere ya byose. General Sultan Makenga yamenyesheje abanyamuryango ba AFC ko kugira ngo ihuriro ribohora igihugu bisaba ko bakomera ku ntego yabo bakareba imbere aho kujagarara, kandi bagasobanurira abanyekongo impamvu y'urugamba. Mu buryo bwa gisirikare yagize ati ndasaba abantu bose aho bari abanyamuryango bo muri mwigisha abaturage mubasobanurira impamvu y'impinduka ndetse n'impamvu zikenewe. Abarwanyi ba FDC kuri ubu baragenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Harimo ibice bikomeye kandi by'ingenzi birimo Goma na Bukavu. Harimo kandi n'ibice navuga ko ari umutima w'ubukungu nka Masisi mu Rubaya ndetse no mu bice byo muri Side Kivu bicukurwamo ubutare. Byose nibikomeje kugenda bituma AFC yiyubaka, kuko AFC ihemba abasirikare amafaranga menshi kuruta abo Fardc ihemba. Nkuko ro bigaragara M23 iragenzura ubu igice kiruta ibirometero 30 kare kilometero kare 34,034. Byose ro bikagaragaza uburyo ki kuri ubu ifite igice kinini igenzura. Si ibyo gusa, umuyobozi mukuru wa AFC Colonel Nanga yatangaje ko abanyekongo bose haba bari muri Matadi, Lubumbashi, Kinshasa, Mbandaka, Kananga, Kisangani n'ahandi bakeneye impinduka, kandi kuri huriro ariyo mizero yabo. Nanga yasobanuye ko AFC yaranira ubumwe bw'abanyekongo bose, amahoro n'umutekano, kandi ko ababa mu mahanga n'aba mu bice bitandukanye bose babakeneye kugira ngo babashe kuba bakubaka igihugu cyabo. Nuko dutangiye page ikomeye twanditseho amakuru atosoye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amahanga ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Amakuru agezweho ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa 4 w'icyumweru ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 2025. Turatangira umwaka. Roko Infoma ziratugaragariza uburyo ki n'imirwano itangiye mu buryo budasanzwe. Mwibuke kandi umwaka ushize mu ntangiriro zawo nibwo mama 23 yafashe ibice byinshi birimo Goma yafashwe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 2. Ni mu gihe kandi baje gufata mu kwezi kwa 2 umujyi wa Bukavu. Bigaragara ko mu ntangiriro z'umwaka mama 23 ikoresha imbaraga. Turitega iki? Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Safari. Reka tujyana aho biri kubera mu buryo bwa nyabwo atwereka ishusho yuko bihagaze. Bwana Safari, wiriwe neza? Safari, kugeza ubu urugamba rwo rurakomeye kandi rurakomeje. Warumbwiye uti uyu mwaka ushobora kuba ari uw'imirwano, ushobora kuba waba ugiye kuba wagaragaramo ibintu tutigeze dutekereza. Twitege iki? Bihagaze gute Bwana Safari? Comment la situation? Icyo nakubwira cyo ni impinduka zikaze kandi noneho nta guhuga na gatoya ku mpande zombi. maginga ya ibaraka deployment ikomeye cyane. Nakubwira ko noneho bigaragaza imbaraga zidasubirwaho aho
na M23 ikomeje kukuzana deployment ikomeye y'umutwe udasanzwe bafite bita military martial art, batabisobanukiwe ni umutwe urimo abasirikare basa nkaho batabyibushye cyane ariko bafite umwitozo uhambaye bakunze gukoresha mu gufata imijyi kubera yuko bo barishora bo bagera mu mujyi kare igisirikare kikabasangamo kuko babizeye mu mirwane kuko bafite imyitozo ikomeye cyane. Nakubwira yuko deployment uno mugoroba ari ibicika ku rwego rwo hejuru, magingaya birakaze umurangaraho gatoya ni papa kuko mu bigaragara ku mpande zose ni kudahugana gatoya ndetse bigaragara neza ko bafite imbaraga zidasubirwaho kandi noneho basa nkaho bafite misiyo ikomeye cyane ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 ndetse n'ihuriro rya Fardc bigaragaza buri wari wese. Urabona ko basa nkaho hari ibintu byinshi bahugiyemo, batanga amabwiriza kuri bamwe baba basanze mu kazi nyine urabyumva. Urabona ko n'ubundi imirwano yo irari ikaze ku rwego rwo hejuru cyane bigaragarira buri wari wese uri kureba ibiri kubera muri ibi bice n'ubundi birimo imirwano. Bwana Safari dukorera urutonde ni nk'ibihe bice dushobora kwitega ko bishobora kuberamo imirwano ikomeye bitandukanye n'ahandi ukurikije amakuru ufite ndetse n'ibyo ugenda ubona ku mirongo y'imbere y'urugamba? Nakubwira yuko n'ubundi bice bikomeye cyane ushobora kuba n'imirwano ku ruhande rwa Fardc. Urabona ko Fardc kugira ngo ibashe kuba yagira ijambo kuri axe ya Tanganyika Baraka nuko yabasha gutsinsura M23 no Misozi ya Pemba na Mitambwe. Bivuze ko muri ibyo bice bya Pemba na Mitambwe huzuyemo ba arike cyane rwose, kuko urabona ko ni ahantu heza cyane hitegeye, haba bafashije kuba babasha gushinga ihuriro rya Fardc ryari ryakamejeje ryendaga kugera Uvira. Niho hantu habafashije ku rwego rwo hejuru. Urumva ko aha hantu ndacyahita cyane ku ruhande rwa Fardc kugira ngo babashe kuba bagira icyizere cyo kuba wenda bakwerekeza Uvira, kuko intego ari ugukuramo Uvira nuko nyine bakuramo bino bice bibiri. Ariko urumva ko ku mpande zombi nyine buri igice kiba cyarabonye taktikoma y'ahantu, ntabwo byoroshye ariko nyine urumva ko ariho hambere nshobora kwita cyane mu bigendanye n'imirwano. Naho maginga yatwareberaho cyane ku rwego rwo hejuru. Ahandi noneho yego ni ku nzira z'amazi n'ubundi ni ku nzira z'amazi, ubwo twahita swina n'ubundi mu buryo bwiza tuvuze twavuga n'ubundi ko ari axe ya Tanganyika ariko ku gice gikora ku mazi. Yego Safari, kuko urumva niho n'ubundi misade kinyura y'aba Fardc, ni naho n'ubundi ubona ko bava Bujumbura niho banyura, ubona bazana imisada kuko niho ibiryo bimwe na bimwe bituruka, niho ibikoresho biva kuko niho stoke nini iherereye. Kugeza ubu ni nk'ibiki Bwana Safari? Yego, kugeza ubu ni nk'igi cy'abaturage bakora kuri ibi byose biri kuba. Wenda hari abari kuva mu byo bakaba bahunga babona ko imirwano yabiri kugenda yegeranye batuyemo. Nakubwira ko bamwe bajya mu yandi bakaritsiye nyine urabona ko harimo ituze. Yego, ariko abenshi barasa n'abavabigaragutswe, bamwe bakomeje kujya baguma mu mazu yabo kuko ababasha kuba bagira ngo bahunga n'ubundi basanga n'ubundi babasahuye. Urumva bamwe barasa nk'aho wabaye ibiharamagara ku buryo bwose, kuko abanyarwanda bamaze kugenda kare. Abaki? Abanyarwanda bamaze kwambuka kare. Abahunga barajyahe? Maginga bari kwerekeza mu bice nyine bisa nk'aho bikiri imyituze. Kugeza ubu navuga ko ni imirwano ivugwamo aba Black Water, iravugwamo
Ababiligi warabitubwiye, iravugwamo abatanzania, iravugwamo abarundi. Mu by'ukuri kugeza ubu ni nk'abande bashobora kuba bakizerwa kuko bose bamaze igihe kinini bagerageza, ariko navuga ko akazi batigeze bagakora nk'uko byari biteganyijwe ngo gatange umusaruro. Amagingo ya hizere ingabo z'abatanzania nizo zimbona ziri kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuko nakubwira ko magingo ya ingabo za Fardc zo zirasa nkaho zashyizwe ku ruhande, nyuma yaho n'ubundi ingabo za Fardc zimaze kubona ko iyo urugamba rurangiye bajya kubashinga, bamwe bakabica abandi bakabafunga. Abenshi bakomeje kugenda basa nkaho babahunga, kuko nakubwira yuko mu mukwabo wabaye mu nkambi ya Rumonge, yego, ku gice cy'i Burundi, basanzemo abasirikare n'ubundi abamayimayi, Fardc bari bajyanye n'ibintu bitangaje cyane, kuko urumva ubwoba ni bwose. Sabo gusa kandi nakubwiye ko na bamwe mu ngabo za Fdnb abenshi baragiye mu bujumbura, nagiye bari bazi aho bagiye, abo batabashije gufata abenshi baragiye ntiwamenya ngo barihe. Ni urumva hari abo bagiye bakura muri izo nkambi b'abarundi n'abo b'Fardc nyine, bumva bo bahise bajya mu kaga gakomeye, ariko bajya mu kaga gakomeye kubera yuko n'ubundi ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi ko isaha yose haba kudeta. Urumva rero magingo abasirikare bizewe n'ingabo za Tanzania n'ubundi zabanje guhabwa amabwirizwa aho zaruhukiye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ubu nibo bari ku mirongo y'imbere, ariko ubona yuko n'ubundi ibyo bari kwigira bitari buze kuborohera, kuko n'ababaza rero bajyaga bagira akanyabugabo, bamwe bakomeje kugenda bigira mu byaro, niba babanza guhunga bwa mbere na mbere. Urumva abantu mufatanije babanje guhunga, urumva nawe ntibyaza kukorohera. Ubundi ibitero bikomeye n'ubundi biyobowe n'ababiligi ndetse n'abarusiya, baba mu mazi. Abarusiya bakora iki aho ngaho baje? N'ubundi nakubwiye yuko aribo bahagurutsa indege z'intambara ndetse n'ano madrone, aho zimwe ziva Bujumbura zikaruhukira n'ubundi hano hafi no kuri Tanganyika, aho na 23 atari yakuramo. Kugeza ubu kubirebana ndetse n'ibivugwa mu ihungabana ry'umutekano ndetse no kongera kuwuvugurura, mama 23 binyuze kuri Sultani Makenga nabivuze dutangira, yo baragaragaza ko ari bw'intambara itangiye. Ubundi nawe Safari ni kubibona Sultani Makenga avuga? Ndibona kuko nubwo wumva ku mirongo y'imbere bageze muri ibi bice bya Tanganyika Baraka, ariko naho bagiye bafata, yego, naho bari kugenda bakora amaoperasiyo akomeye, aho bagenda bakuramo impuhe zimwe na zimwe nyine z'abagiye basigara muri ayo makaritsiye, yego. urumva ko n'ubundi aribwo rugitangira, kuko nyirizina ibyo yavuze ni ukuri, kuko urabona ko habaye nk'impinduka zikomeye cyane muri iki gitondo mu makaritsiye agiye atandukanye. Urabona ko n'ubundi icyizere gisa nkaho cyatangiye kugaragariza buri wese mu bigaragara, kuko magingo bimaze gufata amateka abasirikare batari bakeya, aho bamwe mu babaza rero babona bibacanze bakahitamo kwirukanka, rimwe bakagenda bateza akaduruvayi, ariko bakomeje kugenda bafatwa ari benshi magingo. Bwana Safari, biravugwa kandi biri gutangazwa ko no muri Nord Kivu naho imirwano yabikomeye. Ho amakuru ufite nahe kugeza ubu? Nakubwiye yuko ku mpande zombi n'ubundi gahunda y'umwe ariyo gukora iyo bwabaga kugira ngo hagire igikorwa, kandi tekinike Fardc yavuye ngo niyo kugaba ibitero ku bice byose bigiye bitandukanye, kubera ko bazi ko n'abakozi nta basirikare bafite. Yego. Ibyo rero bikaba bigaragaza ubwo nimba hari aho bateye bashaka nyine kugaba
makaritsiye agiye atandukanye kugira ngo base nk'abacanishije 23 amaramforo agenda atanga kugira ngo babashe nyine kuba iki gisigare cya 23 cyaba cyahugira mu gace kamwe noneho na FDC yigwijeho abasirikare batari baciye nyine nayo ibona uko yavasa mu duce tumwe na tumwe. Nubwo buryo nakubwira bwateguwe na FDC njye mu ijisho ryanjye kandi ni nako kuri kuko ni nawo mugambi. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane. Fyonde sabone ntuzongere gucika ukundi. Travista.